پێشهاتێکان نوێیە دە گوڕەپانە سیاسی و ئەولەهی لە عێراقدا کاربەدان هێش ji destpêkîne herçende Amerîka û İsraîlê ragihandiye yanî birêya medyayan û Amerîka jî bi fermî ragihandiye ku destê me divên van êrişandaniye wên li ser Iraqê hatîne kirin lê heya niha jî hem hejda şeعbî hem Iraqê bi şêweyekî giştî hêj derencam ranegihandîne bizan bin ev êrişel ku derê hatîne behsa vêyekî kiriye ku wî demî ku êriş hatiye kirin yani ev teqîne durust bûye esmanê Babil ew cê ku teqîn lê durust bûye hiç firokeyek li esmanê Babil nebûye. Bizan bin rewş ber bi ku derê da çîtin ev êrişe wê rewşê li rojhelata navarast taybet li Iraqê aloztir bike yan jî wê bêdeng bibe. Min mêvanekê birêz Kazim Cihêş El Zubeydî vekulêrê siyasî û serbazî ku li studiyê dê digelme da bîtin. Birêz El Zubeydî tu bi xêratî ji bo Kurdistan 24 destpêkê vexwandina we bizanim li ser vê rewşê yanî ewa li Iraqê rûda çi bûye ji aliyê dervey Iraqê ev êrişe hatiye kirin yan jî tewqîteke ji bo vê çendê ku rewş bihête têkdan. دەستپێکێ سپاس ji bo we ji bo temaşevanên Kurdistan 24 rastî de ev dema ku ev êrîş hatiye kirin yan jî ev kiryar hatiye kirin ez hemû wan tobaran û bombarana şermezar dikirim li hemû Iraqê û Herêma Kurdistanê jî nav de ya duwem ew e ku ev demaya ez di wê bawerî dema ku glopa kesk e û Hemed Şiya Sûdanî jî destî wî tê de heye yan jî bejdar bûye tê de dema ku Hemed Şiya Sûdanî li koşka spî got li gel Biden got em wekû hevpişkên hevin û Biden jî got ewlekariya İsraîlê ye wê demê jî Hemed Şiya Sûdanî glopa kesk daye Amerîka heta ku destê werdanê bike di nava xaka Iraqê de ji bombebaran be heger bombebarana grupên çekdar be yan jî destê werdana di nava xaka Iraqê de ya duwem ew e rastiyê de ev êrîşa hatiye kirin û Sûdanî li Amerîkayê nameyeke ji bo nameyeke ku hikûmetê Iraqê li gel pemagî li gel Amerîka hiç bandoriyeka rastexû ya nerînî ya silbî li ser seredana Mihemed Şia El Sûdanî durust dikin ev êrişe berûvajî ev êrîş tu pêwendiya wê bi serdana Mihemed Şiya Sûdanî ji bo Amerîka nîn ne Mihemed Şiya Sûdanî wekû zilamê dewletê serderî kiriye ne wekû serokê hikûmetê beriya niha jî min gotiye ku ev serdana ji bo koşka spî û tu destkeftan bi dest naxe ji ber ku gelek xal li gel wî hebûn lê careke din ez ê bêjim wekû zilamê dewletek serderî kiriye li Amerîka ne wekû Serokvezîrê Iraqê wedît pêçawa gelek rêkeftin yan jî lêtegihiştin li gel Amerîka û imze kirine em pêwistiya me bi xibreta Emerîkî heye bi rastî ew tecrübeya Emerîkî heye Mihemed Şiya Sûdanî ne wekû Serokvezîrê Iraqê serderî kiriye wekû zilamekî dewletê serderî kiriye ez ji ser şirove bikim ew wî nûnertiya fişarên çarşoveya hemahengiyê nekiriye. Zor baş e. Birêz Ez Zubeydî tu bi xwe dizanî ku zêdetir ji du mehane du heyvane hem êrişên Amerîka bû ser gropên çekdar û hejda şeعbî li Iraqê hatîne rawestandin û berûva jî yên gropên çekdar û hejdê şeعbî jî bû ser berjewendiyên Amerîka hatîne rawestandin. Yani ev bûyera du şev durust bûyî ku heta niha bûyereka gumanawî ye nizanin kî kiriye çi bûye çi nebûye lê derfeteke bihaneyeke henceteke ji bo wan gropên di nava Iraqê ku carekê din bingehên Emerîkî yan berjewendiyên Emerîkî di nava Iraq û Sûriye bikene armanc.
بله او اگر بستا کو دنابرا هر دو آلیان دهاته کرین دنابرا امریکا جی پابند بو اف گروپ چکدار جی پابند بو دبی اگر بسته برماج کرنا بنگهین امریکا لهریم کردستانی بیان جیل توای عراقی لی به بمباران دو بن پیکرین جوی آگر بسته را و برین هاجی مشتر گود کو گلوبا کس کجم همه شیع سودانی هاتیه ورگرتن به بمبارانی جبر کو وی گودیه ام هفپش که استراتژی امریکانه لگل بایدن اویه گود تی واته اوه که کو گلوبا کس کجم همه شیع سودانی هاتیه ورگرتن جبو بمبار کرنا وان گروپین چکدار بابل ما سرک وزیر عراقی حطانها شرمزار نکریه حکومت عراقی قالوا حطانها شرمزار كريه اف ايريش نا حيانها حشد شعبي كواتا يعني تشافري چه بكن كاروادانه كي نو بكن ده غورابانا سياسي او لهي ده عراق ده همان دم ده نها روشالاتا نوراز ده آلوزيان پرسندنت آلوزيان دانه يعني بونمونه شر اسرائیل و ایران هیا ایرش کنا سر هفدو هیا ایران سر اسرائیل کلی اسرائیل برسف دایا یعنی شر غزه و اسرائیل هیا عراق دبیته بشک شوان آلوزین نها دروز بوینه روش خرابتر دبیتن والله استاذ احنا نتمنى انه ام هيفيد كو عراق دوري فان ناكوكين دنا برا اسرائيل وايران ده براسي ام هيفيد كن عراق دور ب ايران واسرائيل ناكوكيان وان هنا الهولير دخن لبغداد دخن بيوسناك عراق ونزيكي فان ناكوكيان بكن ليه واقعك هي عراق بشك جفي ناكوكي جبركو جروبين دار دستكين إيراني لنا خاك عراقي ليه بيوستا سرداري كباش لقل فان ناكوكيان بكرج عليه حكومة عراقي ف اف جروبين دار بابندي اغربستي بون زور باشا برس الزبيدي يعني اشتكى هشتا رون نية يعني زلال نية اسرائيل دبيجا امنينه ما ايرش كرين امريكا جي بفرمي راغاندي دبيجا ما ايرش نكريا وبريانها برپرسن عراق جي دگوت كو داعش او كارينا سربازي نيه كو بفي اوي ايرش بكتن كواتا كي دي كدناب چه دشمن عراقيه كو بفي اوي ايرش سر عراقي بكتن يان بنگه كي سربازي حشد شعبي صفاي عراقي بكتن والله يا اخي العزيز انا حقيقه راستي از رابورت حكومي ريزيل دقرم وكو بسبوركي او لكاري لي هاجر رابورت حكومة عراق تشبه ودمي براستي باوريان بهاية لي وكو لوجيك يعني داعش لويد بان دفرانينا براستي صارت 1016 تيغوتن كوما ام سركتن سر داعش لويد دفريتنا يا اسرائيل يانجي امريكا به دخوازه يانجي هول دبه كامنه به جاده عراقي تشد بيجه يعني حكومه عراقي تشد بيجه قالوا اوانات جدينا او سوزن بكشكا سبيدابون جيبك از ريزيل رابورت الحكومه عراقي دكم اگر رابورت و تشبيجن او نورتيا مدكم راسي از داويه ده لس اسكارم بيجم از بسبوركي او لكاريه براسي تزانياري جمتنا لعراقي رادار نين براستي اد ومجي حطانا هاجي جيب ويري نهاتيا وين جرنات نقرتن براستي همو دولات هاجر بويرك تشيب يكسر لسر اكران التلفزيون تي بلافكرن جبوكو ام بزان الفيديو هاتيا بلافكرن برس الزبيدي او فيديو جهه هاتیه بردمان کرن زمت دیتی آنها هاتیه بلاف کرن کجیه که ویران بویا گله کور بویا يعني حتما يعني أبا نكاري تقينك آسانة يعني يا بشيك حتما تقينك مزن هاتيه كرن يترش بموشكان هات بكرن يا بفروكين بفروكبان هات بكرن يعني تقينك هذه كان به
والله وجهة نظري أكاد از وی باوری دمکو از دبیجم درونه از یعنی دبیجم درونه لی از رزیل راپورت الحكومة ديجرا امريكا همیشه با بحث داعش بکن انت بحث داعش كر امريكا همیشه دبیجتن داعش هشتا جفا لنافشي هزن مال العراق ماينه جبو روبروبونا داعشيه لي عراق دبيجا يعني مش برفسن عراقي دبيجا داعش او مترسينيه داعش جناف شويه يعني كمال الشانه ماينه يعني هن شوا فيكي فتخينا آية داعش مترسيه هشتا لسر عراقي أخي العزيز داعش ما موجود داعش لنافا النخشية عراقي ده تاني الوان دفرين دور دست أوجي هجمارة واجي قالك يكيمة دست نشان كريه براسيل جور وان رابورتن جهاني يعني رابورتن هوالكريه ياد وم أوكو اسكارم بيجم هيزا ما هي يا روبروبونا داعش ارتش عراقي بوليسين فدرال او دام دزگهن اولکاری ام دکارن روبروبونا داعش بکن ام گلکی داعش مزن نکن داعش گلکی بچوک برانبر افکارین و شیان هزن عراقی لامریکا جار ام داعش گلکی مزن دکا جا مزن دکا دبیجا اویا صای داعش کریه داعش وادي حوران بيابانا روج آفال أنبار هي اللي بقالك هندكن هجمارة وان اللي هيسن عراقي دكانون روبروبونا فيري خسني بك أم زور باشا برای زبیدی اگر داوی پسیا بس کرتی برسوام بدهی جروبين شكدار لعراق الدمكة وحكومة عراقش حتى آسكي بحثا فيكي كي كودفيتن هزن هفهيمان دناباوان دا أمريكا خوش عراق وكشين إنها كارين سربازي لعراق دوي آزاين كوشين برگيري جوالاتي خو بكن يعني بإرشاهات يكيرن نشانه كيان بهانه كجبو في چنده كوجارة كادن آلوزي دناب برا أمريكا و جروبين شكدار لنافچه دروز ببن لا ما اعتقد ناس ندوي باوريه دم ام دسبيكي ده امي بالزمانك الزلال باخفن سيد اخوانيه من بريانا هاجي هبون دمكو حمشي السوداني شو امريكا عراقي فناكشه نشانه ويكش جو سر وزير عراقي شو امريكا بحثا ويكي جهر بيك جاري نكريه دناف جويني خود بحثا وينكريه دمكو سر وزير شو امريكا وان خالان لسر عراقي فرز دكه برا امبلوجيك باخفن امريكا فناكش بيك جاري افر ايريجي ناميك جبوان جروبين تشكدار وان دولتين جيران كو امل فيدنا العراق حتى كاظم جحش الزبيدي وكوليري السياسي والسربازي السوديت قال ما بيقال لك سفاسين هرهبن